umwana w'imyaka 20 utagira uri umunyeshure utagira icyo kurya n'icyo kunywa utagira aho uba nukuvuga ngo imyaka 5 yambariye myinshi ko najya kumpanda kumuvugisha ariko harageze igihe mbona ngira nturubure ntareze wa mwana yasigira ndavuga ngo nta kintu uzobamaze n'intarira ko kajisho kamwe yasigiye nje nemera gukomera nemera gukora ijoro n'umurango uwo muntu yari yagize accident ndamugaburira nja kumuraba nkiri umunyeshuri mutonya muri ndamugemurira ubuyi hajya ukora neza ukabiba gusa sinabizi ko ubwo buyi buzomvugira navugiwe n'ubuyi duhagaze kuri wa murongo wo mu itanguriro niho nicyo kibazo mwambajije itanguriro 2 umurongo wa 18 havuga ngo ntibikwiye ko umuntu yibana wenyine uzomuronderera umufasha bakwiranye aha naho ngomba kubishura nagomba mvuge gato yuko nsubire muko navuze ngo nabwiye Imana ko uwo muntu twari dukwiranye kugeza ajya amatariki ya viri ku isi inyuma y'iryo tariki yitabiye ku Imana byari birangiye kuko ijambo ry'Imana ryavuze neza iyo avuye ku isi ngo muzotandukanywa n'urupfu ngo cyane Yesu agarutse urupfu rero rwari rwadutandukanije ujya munsi ugeze uko urupfu rudutandukanya byari birangiye ugukwirana kwanje nawe imbere y'uko dutandukana twari dukwiranye kandi washaka nuko bamwe batabizi yari n'umuntu twakundana cyane hano Bujumbura baravuga ngo nimba hari abantu bakundana ku isi ni Gloriosa n'uwundi sinzi kumuvuga izina nukuvuga ngo twari dukwiranye kandi cyane twari tubanye neza kandi cyane ku buryo abo tuvukana bari kubashingira intahe uwo muntu apfuye abantu bose bararize bari bazi ko nazopfa nsubiye gutwenga bari bazi ko nazopfa nsubiye kuririmba kuko twarakundana cyane bisigura ngo twari dukwiranye cyane ariko kugeza ya tariki yitabira ku Imana iryo tariki rero igeze tugatandukana byari birangiye ibyatwe nawe byo kuri iyi si Yesu nashimwe amen nukuvuga rero ngo gukwirana kwacu twarangiriye kuri iryo tariki aha ku isi naho rero naciye ndangamiza data nkamubwira nti rero urugendo rukurikira ndonderera uwundi dukwiranye Yesu nashimwe naho rero yazanye uwundi inyuma y'urugendo rw'imyaka 5 mu myaka 5 uri umwana w'imyaka 20 utagira uri umunyeshure utagira icyo kurya n'icyo kunywa utagira aho uba nukuvuga ngo imyaka 5 yambariye myinshi Yesu nashimwe nukuvuga rero nagenda basigurira nk'uko ijambo ry'Imana rivuga namwe mwabuze abanyu baba bapfakazi cyangwa abapfakari mwari mukwiranye gushika wa musita w'Imana inyuma hajya muri iyi si ntimugikwiranye nta ukihari akiri ku isi ntimugende mushaburiye naje kubatera intege kugira ngo mugire ubuzima kandi bwiza kugira ngo mureke muganira n'abapfuye ntibabumva naje naho ndamuganiriza nababwiye ko najya kumpanda kumuvugisha ariko harageze igihe mbona ngira nturubure ntareze wa mwana yasigira ndavuga ngo nta kintu uzobamaze n'intarira ko kajisho kamwe yasigiye nje nemera gukomera nemera gukora ijoro n'umurango Madame Space yabivuze gukora ijoro n'umurango haguruka raba hirya raba hino gerageza kora wiga niyige abandanye kuko na jenayi niga narabandanije nababwiye ngo hamwe no gusenga nagize distinction ntahora ngira distinction bisigura ngo Yesu aragufasha uhagurutse ugasenga ukongera ugakora Yesu agushigikira ahubwo no gusunza abatarapfakazi kubera iki avuga ngo umugabo wapfakazi Yesu nashimye bisaba kwisegura iryo jambo ry'Imana ukaryisegura ukaryishimikiza kandi ukiyemera uyu mudamu muravye muje mbona yiyemera ariyemera hamwe na Kristo nanje byasabye ko ngerageza ba bantu bamfasha hariya bo bibabwira naragwa mvyuka hariho n'igihe nirirwa ndakora nkajya kwigisha abana babo ntarose umwanya wo kurya bakangaburira ariko naba niriwe ndakora
nirwa nakora akazi ku murango akora no mu ijoro sinagaye akazi ako nose kose naragakora n'ubu niko bikimeze jewe n'uwahondi ako nose kose ndagakora kandi cyane Imana nikunda ibinebwe twebwe abakurikira Kristo twategerezwa kuba n'inkerebutsi gusumbya abandi none wo gukurikira gute gukurikira Kristo uri wanyuma umuntu wanyuma umukurikira kubera iki rero bisaba ko twebwe abitirirwa Kristo duhesha icyubahiro izina rya Yesu Kristo ngo turi umunyu w'isi kuba umunyu w'isi rero ni kuba akarorero wa mupfakazi we cyangwa wa mupfakare we Imana yaguhaye imbaraga kuva ugipfakara hari izindi mbaraga zakwinjiye mutazi aho ufise imbaraga nyinshi muri abanyenkomezi je gihe cyose niyumvira ko nzoza hano naniyumvira ko nzobara mwese nkabona abasirikare ba Yesu aha mwebwe kuriko muracugwa muri abanyenkomezi nakunzira izindi nkomezi urumva inguruhuke nivyerekeranye no gusenga kwisunga Kristo abanyenkomezi ni kwiyemera mukamenya ngo Kristo aranshigikiye nimba ndi kumwe na Kristo ndi umunyenkomezi ndakomeye kubera Kristo ivyo bintu muvuge yuko abana babananiye cyangwa bakabasuzugura hari abantu benshi bananiwe n'abana ari umugabo n'umugore benshi cyane muzobaririkirize kuva no munsi mubaririkiriza y'ubujumbura n'abagabo n'amakupra ngahe yananiwe n'abana bakabanywana urumogi bakabanywana itabi nimuje muribaza rero Satani acaza akabahenda akababwira ngo ni kwera umupfakazi sivyo genda urabe hariho nabo byananiye batarabapfakazi nukuvuga ngo rero ingorane ni za twese siza abapfakazi gusa ingorane z'ukorera abana mw'isi ziruzuye kandi ni mw'isi nzima si ni Burundi gusa ni mu bihugu byose je narabaririkirije hariho abapfakazi barera abana bigakunda hariho n'abandi barera abana bikabananira hariho abubatse umugabo n'umugore barera abana bigakunda hariho abubatse umugabo n'umugore barera abana bikabananira byose n'ingabire za Kristo umuntu aragerageza uko ashoboye ahasigaye agasenga Imana ukamusengera cyane ugahagarara ku ijambo kuvyerekeranye n'abana nagomba ndaguha ijambo riri muri Yesaya 54 urasoma Yesaya 54 hose nimba ntiyenze umurongo wa 17 haravuga ngo abana babagororotsi bazigishwa n'Uwiteka kandi amahoro yabo azoba menshi urihagarare ko erega twizera ibyo tutabona tukavyizera nk'ibiriho umunsi umwe bikazotubera ubuzima ubonye bikugoye ugwane erega intambara ziratera ijambo ry'Imana ryigira bitubwira ngo tuzotegwa n'intambara ijambo ry'Imana ritubwira yuko ngo amagorwa y'amaguye bagororotse ngo ni menshi ngo ariko Imana iyabakiza yose Yesu ashimwe nukuvuga rero yaba umupfakazi cyangwa umupfakari akaba ari umugororotse ari umukristo agira amagorwa yaba couple abantu bubatse nabo bagira amagorwa ariko ngo Imana ikayabakiza yose bisaba rero ko twumvira ku ijambo ry'Imana ubonye bikugoye ugatabaza Yesu kumwe tuvuga mu ndirimbo cyangwa mu ijambo ry'Imana ariko ntiwigere witera ikigongwe wange ko abantu baza kugutera ikigongwe cyangwa baza nawe niwitera ikigongwe n'abakugirira ikigongwe byange uhagarara uvuga uti ndumenyenkomezi kuko Kristo ni umugabo wanje Yesu nashimwe Kristo yazogushoboza impera n'imperuka musenge muhagarare ku ijambo ry'Imana impera n'imperuka bizogenda neza tuba tuzi ibyari ariko bizogenda neza Yesu nashimwe wange kwikengera rero ntibagukengere ngo wemere kuko abantu bose baragukengera haguruka jewe cyanunze nase kwikengera nagenda bucece ariko nakora cyane ahantu hose uturaka wasangayo uturaka nakora cyane none munsi umuntu wese muhura mu Bubirigi n'abazungu bavuga ngo nkora cyane kubera iki ngira umutonya naguye mu magorwa menyera gukora ijoro n'umurango namwe rero ukora ijoro n'umurango kandi Yesu azobashigikira Yesu nashimwe hanyuma nishura kanyuma kavuga ngo twahuye gute okay reka ndababwira ko twahuye ni Imana yabikoze kuko je uwo munsi iyo nkuru n'umunsi nari nagize umubabaro mwinshi cyane gusumba iyindi minsi umunsi nari narize cyane umunsi nari numvise igisuzuguriro cyinshi ndarira cyane ku buryo nasinzirijwe n'amarira uyu munsi ndubikinda nsinzirijwe n'amarira kubera abansuzuguye kumwe mwabivuga hanyuma haza umuntu
yaravuye hanze, yari inshuti y'umugabo wa mbere, nanjye nabwo mbyuka ngomba kubagirira neza, aba inshuti y'umugabo wa mbere. Hanyuma muri uwo munsi nari nagize umubabaro udasanzwe, nari narize amasaha menshi ku buryo nyine nari nkiri mutonya, nasinziriye nk'umwana nyine kubera amarira. Ndabyibuka nari mfite udushatsi dukeya cyane turi ku mutwe gutya, nta n'ipudire nisize, nta na kimwe, narize bikwiye. Uwo munsi uyu muntu yaravuye buriya twagiye kwakira, afotora amafoto y'abantu bose, nanjye nari narize merewe nabi, sinashaka ifoto, nunamika umutwe ngira gutya, abandi bose barifotoza batwenga bagira gutya, nanjye nari meze gutya. Hama izo foto ziragenda zishika i Buraya. Zishitse i Buraya, umugabo wanje niyo yaramaze imyaka 20, ariko n'umurundi, agenda kubaramutsa, araba muri bazishize muri cadre, barazimanika mu nzu. Hanyuma araba muri iyo cadre, kubera yabuze icyo akora, atangura kubaza uyu ninde abantu atazi. Hanyuma umunsi ageze kuri jewe abaza ngo uyu nawe ninde, bacara mubwira ngo ngo n'umuntu ushayagowe, ngo yumva ibyo we nta n'ibyo twakubwira, ngo n'umuntu yagowe, ngo ariko arafise umutima mwiza, ngo n'igihe nagira accident ngo yarangemuriye, ngo yahora ngaburira. Je urumva nakuze nkunda gufasha abantu bagize ingorane. Uwo muntu yari yagize accident, ndamugaburira, njya kumuraba nkiri umunyeshuri mutonya, ndamugemurira ubuyi. Hajya ukora neza ukabibaguza, sinarizi ko ubwo buyi buzomvugira, navugiwe n'ubuyi. Yesu ashimwe. Murahari nimwe mwabimbajije. Hariho umuntu yari yacitse ukuguru, yaguye kuri mine, acika ukuguru, w'inshuti y'umugabo wa mbere. Hamba je nkaba ni fiancé na wa mugabo nabura. Kubera rero nakunda uwo mugabo nabuze, jewe ngenda niga muri hajya mu Kamenge muri university, navyuka ijoro guteka ubuyi kugemurira uwo muntu yacitse ukuguru, kuko yaranka kurya, ariko je naramwubahuka akanyemerera. Umudamu wakambwira ati ndakwinginze umumpera we mbona kwemerera, ngakora ubuyi ngashira uyo muntu. Uyo muntu rero yari yagiye mu Bubirigi, hageze kuri za foto barabaza, uwo muntu acatangura kuvuga ati ati uyu mudamu afite umutima mwiza, ati yahora ngemurira ubuyi ngwaye, ati reka ibyamushikiye ntimubimenya, ati yaragowe cyane, yagowe ari umwana, ati mbwira neza. Arayaga amagorwa yanje, ariko yaga na bwa buyi, ayaga ko namugiriye neza, ayaga ngo ko nabakunda cyane wowe umugabo wa mbere, ayaga ingene bababaye. Wa mugabo rero mfise ubu bicaye mukora ku mutima, ati uwo nyene jiwe niwe nshaka. Haleluya. Ukore neza uzoyisanga imbere, ubibe wigendere. Ubuyi nibwo bwanshingiye ntahe bw'umuntu nagiye kurabagize accident. Hanyuma rero uyu muntu ararondera telefone yanje, nanje hagati aho nariko ndakora, twababwiye ngo mukore mwabapfakazi mwe cyangwa abapfakare, nariko ndakora, nari ngeze muri televiziyo nkora ibintu by'amafaransa. Hama wa wundi nawe bwa buyi buriko buramvugira i Buraya. Hanyuma wa mugabo rero yumva uwo muntu ahubwo nuwashaka, acarandondera, nari mfise agatelefone ko ku kazi nyene bampaye ka GSM. Wa wundi nyene naho ubuyi niwe yaje kuntelefona, arambwira ati reka ndakwereka umuntu muvugana. Nuko byagenze, sinovuga amadetaye yose, ariko nagenda babwire ngo ukora neza ukayisanga imbere. Reka rero tubibe, hanyuma dukore, tureke kwitera ikigongwe. Nushaka ko nugufata nk'igi wanke, urakomeye kuko Yesu n'umugabo wawe. Haleluya. Yesu nashimwe. Amen. Mwoba mwanyuzwe? Nta kindi mukeneye? Okay. Dufitaniye abana 3, ariko bose hamwe dufite 5. Abahungu 5. Yesu n'umwami. Nuko rero intambara mu isi zizohera tuvuye ku isi. Nabubatse bafite ingorane, ntimuvyumve neza. Hariho n'ufise umugabo uwo nyene akaba ari amutera amarira, hariho n'ufise umugore uwo nyene akaba ari amutera amarira. We gusa fatana kiganza na Yesu.